आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मियामगी अवाबमदी अवाटपसिंग मेलकनब होनबा हाइबसी अफबा लेंगाक अमगी मथौनी एम्बुस्ता लेखिद्रबा असम राइफल्स की सीओ अमसुंग जवान सिंगी मफमदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन लोसिंगदुना इकाई खुमनबा उठख्रे राज्य सभा की एमपी महाराष्ट्र लेसेंबा सना जावबन हाइरी मियामगी थमोइदा अपेनबा फावबा अहोंगबा लेंगाक सासनना साखुटपा मणिपुर अमा ओहेनबा ngamgani आजादी के अमृत महोत्सव का मरी लेना हयेंग पांगथोकदबा जनजातीय गौरव दिवस थौरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौदोकनी अमसुंग लेबाग असिदा हौजिक फावबदा कोविड-19 के वैक्सीन डोज कोटी 132 लाख अमा हेना कापख्रे लेबाग असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 100 हेना कापतुना अनौब इतिहास सेमले खोंजंग असि हेना माई पानबगिदमक कन होनबिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोलबा मिय खुदिंगमपु आकाशवाणी ने इकाई खुमनबा उच्चरी अखोइना पांदमसि योबा ngamlabasु कोविड-19 के लांथिंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइसट असिदगी कोमथोपो तोबिगनो ताबिरिबा पुनुमंगना हेग याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपयु अथोपा मयोइसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबियु हराउ कुमैगी मतमसिदा असंबा नियम मरी ngang चटपिनबा हाइजरी कोविड वैक्सीन कापथोकपयु फेस मास्क उपयु फुट तरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदी खुदसा सेंगना हमदोकपयु कोविड-19 का मरी लेनबा ई पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-23978046 अमसुंग 1075 तदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345318 फोन तोबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मियामगी अवाबा करी करी लेरिबगे अमदी सागोत थौरांगी अहोबना करी करी नो हाइबदु थिदोक्तुना मेनखनबा होनबा हाइबसी अफबा लेंगाक सासन अमा लेबगी खुदमनी इम्फाल वेस्ट की तेरा बाजार ngasi पांगथोकपा बीजेपी की नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता सरुक यारदुना मुख्यमंत्री ने हाई कोविड लाइसर की मतमदा सिंगी इसिल इनाउ सिंगना सिंगदा फंगबा इंसांग नापी यावना साना थंगनबा पोलम कया तंपाकता लेबा मसिन मनाउ सिंगदमक पुरखिबा दो सिंग तमगी मरी फगलक्तुना नुसी सानाबगी लंबीदा संगसिलकपगी खुदम अमनी मतम अमदा सिंगी लमदा फमनाइबसिंगना चटपदा खुदोंग सादबा कया थेंगनरंबा दो हौजिकती सिंगी मियामना हराउते यामना ओगले मसी सरकार असिना सिंगी लमदा अखनबा मियेंग संगदुना साखोत थौरांगी थाबकसिंग पाइखलकपदगिनी मांगना हाई जिरी लंबीदा मतम कुरिबगी तुंगदा थोंग अहुम साबा ngamle मसिगे मनुंगदा मक्रू थोंग संगाखरे बराक थोंग संगानबा थौरांग तौरी इरंग थोंग साबगी थाबक कन्ना चथरी हानगी याम नुसिनना अमतो ओइना पान माइरेन सेंगसा येनरगा साना मैचिलनाउदो येनबदो उन्नबा मते खरा लेग्रे अदो ngasigi haugi basai mari makaisida kayada nusinari कोविड की वारबा मतमदुदा कोविड न मपान थोंगबा यादरो मतमदुदा सिंगदगी पोरखिबा लफु थरोगा माइरियनगा खोंग्रुमुदा इजबो मित्त उरि तता नेगा निको मोइना पोरिस तमगी इसिलिनाउ सिंदो करी सारमबदगे कोविड सिना मोइदे मपान थोको यादरे न लेरोनि नाना पोरागा खित्ता कोर्सु अखोइदा सिनरमबदो मदुगी नुसिनबा ngasidi yamo singda mafam khudimakta sarkarna लाखों मतमदा अथिंगम मयाम पुनम थुगायरगा प्रजाना थोगा कोई वोकनी दा थोलगा वोले थौरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी मसुंग दोलगी मकोक थोंगबलु सिंह कया सरुक याखी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाई महा की सरकार ना साना खोनबा कला संस्कृति मसुंग राज्य सिगी सानरोय सिंगी फिबम हेना फगलनबा दरकार लेबा थबक खुदिंगमक पाइखली इम्फाल वेस्ट की लंजिंग असोबदंगसी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मखादा तोंगान बा मसाना सिंगी रेगुलर कोचिंग क्लासिंग अमुक हन हौदोपगी थोरमदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री ने हाई राज्य सिदा लेबा स्पोर्ट्स क्लब 15 दा लुपा लाख अहुम की सेनफम पीदुना पुनिंग थौगली मसिगी मथक्ता आई लीग ता सरुक याबा ngamlaba नेरोका अमसुंग त्राउदा लुपा कोटी अममम पीरी मांगना हाई हौरुगलिबा नहारुल सिंबु अफबा माइकैदा लमसिंग बिदुना पुनिंग थौगटपा मसुंग मखोइगी मंगलान सिंह मंगफाउना हनबा होनबा हाइबसी सरकार असिगी थौदांग अमनी
ꯃꯁꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯜꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯕꯨ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯂꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯗꯃಶ್ꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝ ꯗꯦꯕꯤꯕꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯁꯤꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯥꯏꯖ꯭य ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯏꯖ꯭य ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯆꯤꯔꯥꯡ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯈꯨꯅꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯂꯧ ꯁꯪꯒꯝ 8 ꯂꯣꯝꯒꯤ ꯐꯧꯕꯩꯁꯤꯡ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯔꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯑꯩꯆ ꯗꯤꯡꯒꯣꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ శ్री ꯗꯤꯡꯒꯣꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯒꯤ एमपी महाराज लेसेम्बा सनाजाउबन हाइरी अरंग अराकी अहोंग खर पुरप खक्तना चाखोटप कोब यारोय मियामगी थमोइदा अपेनब फाउबा अहोंग लेंगाक सासना चाखोटप मणिपुर अमा ओहेनब ngमगनी लंगथबाल लेप मखा लेकाइदा लेबा सुमथांग सानापुंगदा ngasi पांगथोकपा निंगोल सिंगबु चाकोबगी थोरम अमदा लेसेम्बा सनाजाउबन हाइ सही मंगारोमगी ममांगदा मिहाद मिपुन अमदी मिकप मिराव खोलना पिक थलंबा राज्यसिदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन लुसिंगबा लेंगाक सासन लाकपदगी शांति हंजलक्तुना मियामना मोमो नोक्सब ngमले मागना हाई सरकार असी हेक हौगलकपगा इकुई कुइदना पॉलिटिकल कोरोना थोक्तुना सरकार पाइमिनरिबा मसलगी मरक्ता मतम सांगना चयनब थोक्तुना साखोत थौरांगी थबकसिंग पाइखलबसु पामलिबा पांदम अदु यौनब होनबदा अवाबा कया थेंगनखी अदु हेक लोइबगा असेंगबा कोरोना वायरस की लाइसना सही अनिरोम अमुक असोब सैथेंग फंगदुना साखोत थौरांगी थबकता खुमांग सौसनबा ngमखिदे अदुमैनमक अयेत अपन कया थेंगदरबसु सिंगनबा अमगा लोइनना सरकार असिना कन्ना होनबदगी मसक थोकपा साखोत थौरांगी थबक कया पाइखतपा ngमले अरे वाला हाल साखोट पद वदु साखोट पद यारो नुवाय भाइबसे को थाबोइ गोइबा अदुबा इंदर तथबा मले काना मदगी वाखन नोंदु लाकदबनी अदु हौगे सही मरी मखाइसे थबक तौबदी खर वागी लेबा अहाबा उनको मतंदा सही अनि गुबा कोई पॉलिटिकल के बदु कोरोना मथोखन हाइदी सरकार मनुंगा कोई लिंजल मानदबा मुन्नाबा अमगा तौनबा मदुना मियाम की बा थबक थौरम सिंदा खरा अखोगी अपन बोदी बथोकी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर एसकेबी ने सिंधुना पांगथोकपा निंगोल चाकोबगी थोरमदुदा नौरिया पाखंग लाकपा केंद्र के मनुंग दलेबा मपुरोइबा लेखिद्रबी निंगोल लिसिंग अमा चात्रे लोमदा खुदोल पोरसिंग सु यंथोखी मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड नाबा मियोय अहुम लेखिदे मियोय यांखै नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइबगी सांग सादा 2.9 नि पुन्ना मियोय लिसिंग अमा चात्रे मबुद्रमापन टेस्ट तोबगी मनुंगदा मियोय यांखै पॉजिटिव ओइखिबनी राज्य की हक्सल विभाग ने ngasi numitang wairam thokiba cherola madai hariba matam asida miyo yankhai mathoi leina asina naramadi phagalakhi masi tharaga naba phagalakpagi sangsa da marubudra 3.9 yaure hojik active case 7.9 leiri Lions Club of Imphal Leimarol amasung Lifeline Diagnostic Center uripok anina punna khusumnaduna malemgi diabetes ge numit uripok sorbon thingal da ngasi pangthokre थौरम की सरुक अमा ओइना डायबिटीज लेब्रा खंगदोकनबा ब्लड शुगर टेस्ट तौबा डायबिटीज की मरमदा मियामदा भाप ताहनबगिदमक पंपलेट सिंगबा यंथोखी इम्फाल वेस्ट की तिंगरी लमखाइदा ngasi मफम अदुगी मियामना अकोइबिगे नुंगसित मोसिलहलकपगी मतंगदा वाकत मिफम अमा पांगथोखरे Safe Environment and Pollution Control Committee Tingri Youth Development Association ga punna singbo wakat mifam aduda saruk yakibasing na mafam adugi akoibada aina yadaba mongda stone crusher amadi brick fill na singba salairi basingi mathakta akan mathabak lakotuna akoibigi nuksit sengna thamnanaba dabi taksinki
Pandit Jawaharlal Nehru gi Sama Kuthani Thoi Suba Mapok Kumon Thoram ngasi Imphal da leiba Congress babanda pangtokhi Thormadu da Jawaharlal Nehru gi murti da Congress lusing basing amadi karmi singna laikatuna ikai khumna ba utkhi Amaromda Assam Rifles ke none battalion senduna angang gi numit palan thoram ngasi none zila gi Taudaijang khulda pangtokhi Thormadu da akang ahi kiana angang singi hakka mari lenaba aina masung siksha gi matang da wa ngangki Angang gi numit palan thoramda lebak asigi hanagi Pradhan Mantri Pandit Jawaharlal Nehru gi maphamda Uparashtrapati M Venkaiah Naidu amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ikai khumnaba uli Uparashtrapati na hai anoba Bharat ama semkana bahona bada Pandit Jawaharlal Nehru na lebak asigi damuk torama thabak thoram kaya adubu tungi mirol na kauba ngamdana lehuragani Twitter da thagatpa warol amada Pradhan Mantri na hai hanagi Pradhan Mantri asigi mapok numit thoram asida mahakna torama thabak thoram sing adugi damak mahaki maphamda ikai khumnaba uli Akashbani Imphal dagi pau Tabiri Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari lenana hayang pangthokadaba Janjatiya Gaurav Divas thoram Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingduna hutokani Bhagavan Birsa Munda gi mapong namin po hayang Janjatiya Gaurav Divas haina palan tawgani Kendra gi Tribal Affairs Mantri Arjun Munda na hay Pradhan Mantri Narendra Modi na hayang Parliament House da laiba Birsa Munda gi mitamda ahanba oina laikatkani amasung Jharkhand gi Ranchi da saba Birsa Munda Freedom Fighter Museum virtual oina sangagani Birsa Munda na aroiba yahib tankiba jail gi complex manungda museum adu sabani Pradhan Mantri na Bhopal da tribal miyam lag ani henbagalena Janjatiya Gaurav Divas official oina hudokani Birsa Munda asi 18 suba sahi sagi loisalakpa matamda British loilam lenga ki mayokta thauna phana lanthengnakiba tribal freedom fighter amani Amaromda Akashbani gi News Services Division na Janjatiya Gaurav Divas ka mari lenana Kendra gi Tribal Affairs Mantri Arjun Munda ga akanana wari sanabagi thoramama ngasi numitang pung 7:15 ta sandokani thoramasi FM Gold Channel su taba phangani Manipur gi Rajyapal La Ganesan hayang pangthokadoriba Birsa Munda gi mupok thoramga mari lenana Manipur gi miyam amasung Jharkhand gi singi isil inau singi mafamda yaipa pausel piri Magnai British gi loilam sasan matamda Birsa Munda na lebak asida tribal miyam gi awon mapunsi ama puruknaba akan balantheng sathaki Lebak asida hojik phawada COVID-19 gi vaccine dose koti sama 32 lakh ama hena kapkhre lebak senba thungna sathariba vaccination drive asida ngarang khakta vaccine asigi dose lakh 83,000 kapkhi Amarom da hoki bapung kun mari khakta COVID-19 gi anoba case 13 rom thengnaki adumainamak miyoi 13 som humudra taruk naba phagalakhi Miyoi sani marifu mangana laisat asina maram oiduna laikide Haksel Mantralaya gi pauna hai hojik phawada lebak asigi tongan tongan ba raya singa masung union territory singda vaccine asigi dose koti sama kunmari yanthokre hojik vaccine asigi dose koti 19 lakh humudra mari sizinadana leiri Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin gi makha da Tripura gi beneficiary lakh ama 93 yum sanabagi ahanba installment Pradhan Mantri Narendra Modi ne ngasi yanthokre Video conferencing gi khutang da pangthoke ba thoramadu da beneficiary masa masa gi bank account da senpham sing adu haktengnana direct benefit transfer gi khutang da hapsin ki puna lupa koti 7 henbe gi senpham beneficiary sing da yanthokhi beneficiary singa Pradhan Mantri ga haktengnana wari sanakhi thoramadu da Tripura gi Mukhyamantri Mantri Biplab Kumar Deb ju saru yakhi Rajya da scheme asigi makha da yum sanalab gi damak lupa koti 7 henbe gi senpham PBB gi damak Mukhyamantri na Pradhan Mantri bu thagatki Loisilakpada COVID-19 nagi ngakthongnoba COVID vaccine kapthokpa face mask upa phut taruk lapnana leiba khutsamadi maimi taru tanana thamba haiba asamba thawngsing asingangna sarpinaba amuhan ningsingjari aroibada maroiba pawmok Mukhyamantri Nongthomam Biren hairi miyamgi awaba madi awatpa sing menkanaba honaba haibasi afaba lengak amagi mathawni Ambush da laikhidraba Assam Rifles ge CEO amasung Jawan singi maphamda Mukhyamantri Nongthomam Biren lusingduna ikai khumnaba utkre Rajya Sabha gi MP Maharashtra Lesemba Sana Jauban hairi miyam gi thamoida apenba phawba ahongba lengak sasanna sakhutpa Manipur ama ohenba ngamgani Azadi ga Amrit Mahotsav ka mari lenana hayang pangthokadaba Janjatiya Gaurav Divas thoram Pradhan Mantri Narendra Modi na hudokani amasung leibak asida hojik phawbada COVID-19 gi vaccine dose koti sama 32 lakh ama hena kapkhre pauloi jare